Почитувани гледачи, добар ден, се наоѓаме во општина Чајетина, каде ќе имаме можност и убава прилика да разговараме со председателот на општина Чајетина, господинот Милан Стаматовиќ, еден интересен човек кој 2 децени успешно управува со општина Чајетина. Господин Стаматовиќ, добар ден. Благодарам за поканата и се надевам дека гледачите во Македонија ќе имаат можност да слушнат доста интересни работи од вашиот успешен живот. Dobar dan i dobrodošli. Ja se nadam da će i gledalci u Makedoniji i u Kumanovu moći da vide sve prirodne lepote kroz ovaj razgovor sa nama i da dožive Zlatibor to u pravom smislu i slike i reči. Evo kada počnemo od početka, rodeni ste na jedan važan datum na Sv. Kiril i Metodi, 1960 година во Сирогојно. Неколку збора за вашето семејство, за вашиот татко и мајка. Pa jeste tako, ja sam rođen 24. maja 1960. godine, ali sam rođen ovde u Čajetini, a moji roditelji su poreklom iz Sirogojna. Naši preci su se davno doselili ovde u Sirogojno i mi vodimo i još imamo te rođačke veze sa velikim srpskim junakom Stanojem Stamatovićem Glavašom, tako da ima puno značajnih ličnosti u istoriji i biografiji porodice Stamatović. Moji i roditelji i otac i majka su iz Sirogojna i 1957. godine su se doselili ovde na Zlatibor, gde su rođeni brat stariji, sestra i ja sam najmlađi, tako da su se zaposlili u poljoprivrednom kombinatu koji je jedini tad posle rata bio ovde na teritoriji opštine Čajetina, jer opština Čajetina nije bila tako razvijena kao što je danas. Postojao je samo taj poljoprivredni kombinat, kasnije su od njega nastajale i neka društvena preduzeća za preradu drveta, tekstilnu industriju, metalsku industriju i opština je u tom periodu bila značajna po tim društvenim preduzećima i stanovništvo je radilo u tim društvenim preduzećima, baveći se i usput i poljoprivrednom i pretežno stočarstvom. Tako da i moji roditelji su bili tu na poljoprivrednom kombinatu. Ja sam završio školu ovde u Čajetini, osnovnu školu, srednju školu sam završio u Užicu i to ja sam prva generacija usmerenog obrazovanja. Ovde je bila ta eksperimentalna škola usmerenog obrazovanja tadašnjeg Stipe Šuvara. To je danas popularno nešto dualno, slično nešto dualnom obrazovanju, tako da je moja generacija prva bila i tada je bio interes državi tadašnjoj Jugoslaviji da uspe ovaj sistem i mi smo bili eksperimentalno odeljenje i imali smo taj neki status kao da smo bili u privatnim školama negde u svetu, jer ja sam neizmerno zahvalan tadašnjoj užičkoj intelektualnoj eliti, profesorima koji su odabrani da rade sa nama iz razloga zato što je bilo potrebno da ovaj model obrazovanja uspe i mi smo uspeli u nekom periodu od 4 godine da pokažemo da je to uspešan model i tada je primenjeno. Naravno, mi smo ostali tada nekako kao eksperimentalno odeljenje nedovršeni, ostalo je kao u nekom kasnijem periodu da krenemo ka fakultetima po istom principu. Kada je ovaj model školovanja zaživeo, onda su nas negde ostavili tu na sredini. Ja sam kasnije otišao u vojsku i završio vojni rok, kasnije sam se vratio i zaposlio u poljoprivrednom kombinatu gde su mi radili roditelji, pa sam kasnije radio u industriji motora Rakovica, pa ovde u Čajetini metaloplastici i tako kako je krenulo, tako da ja nisam završio fakultet, po struci sam tehničar, tehnolog
i zahvalan sam ovim profesorima koji su nas naučili u tom periodu na organizaciji. Mi smo se bavili organizacijom koja mi je neophodna u ovom poslu kojim se sada bavim i to je nešto što je obeležilo... Menadžerska rabota. Tako je, to je nešto što je obeležilo, ali uvek u proizvodnji. Nisam bio tamo u nekim društvenim naukama, prosto sam se bavio uvek nekim konkretnim poslom, a ako hoćete se bavite konkretnim poslom, vi morate da znate od početka kad uđete u posao, pa na kraju kako će to da izgleda. Tako da je moj poziv tehnolog je upravo skopčan sa tim, izrada tehnološkog postupka za te materijale ili delove u mašinskoj industriji, tako da eto taj poziv obeležio i moju sadašnju karijeru u vođenju opštine. Kada vratam ovako nazad na početo kako dete, kako je bilo Milan Stamatović, kako mlad čovek, od djetstva što ste igrali najpoveće koji igri? U to vreme se znalo fudbal, košarka. Pa dobro, naravno to je ako rastete u jednoj maloj sredini gdje je poljoprivredni kombinat, teško se tada živjelo u brdsko-planinskom području. Nas troje je u porodici bilo, majka se vrlo brzo razbolela, tako da je teško bilo obezbediti novac za školovanje. Ja sam kao dete od 8 godina počeo da zarađujem svoj novac i od 8 godina znam kako je zaraditi novac, tako da u svakoj sferi života znam da osjetim i prednosti, i mane, i teškoće bilo kog poziva. Kao deca uvek smo nalazili vremena da se bavimo sportom i ja sam se i bavio aktivno fudbalom, tako da je to nešto što je obeležilo i moju životnu karijeru i poziv. Svi mi koji smo živjeli u malim sredinama smo se nekako trudili da se uporedo sa školovanjem bavimo i sportom, jer mi smo tada živjeli na Zlatiboru, osnovna škola je bila u Čajetini, 7 km je bila razdaljina, tako da smo mi morali da prevalimo tih 7 km peške, kasnije su krenuli i autobusi, ali mi smo skoro svoje osnovno školovanje završili peške, ići u školu do Čajetine. Tako da je svakakvih tu i dešavanja bilo na putu od škole do kuće i fizički smo bili aktivni i leti i zimi, u zimskom periodu kada su veliki snegovi bili i naši roditelji su morali prvo da krenu sa nama, da nam naprave put, ovdje se to zvala Prtina, da oni prvi nam naprave tu stazu da bi došli do ovih puteva glavnih, da bi mogli kasnije da idemo do škole. Tako da smo čitav život negde bili fizički aktivni. Kako dete se sjećavate od Čajetina ovdje kad je imalo mnogo snega? Pa bilo je puno tu i raznih aktivnosti, bilo je i puno ljudi a malo znači nas stručnih tih službi na koje smo mi mogli da se oslanjamo, ali je stvarno bila to neviđeno drugarstvo i u maloj sredini, tako da je brdsko-planinsko područje obeležava, znači to neko zajedništvo i teško danas nas mogu i da shvate ili da prave poređenje, jer vi u brdsko-planinskom području, da ne znam koliko god da ste bogati, morate da se oslonite na pomoć komšije ili na pomoć svoje familije. Gledam ovdje, imate zname na Partizanu, vjerojatno ste vatreni navijač na Partizanu. Pa jeste, tako kao i sve, mi se ovdje delili na ljude koji navijaju ili decu koja navijaju za Partizan. Da, imaš rivalstvo Zvezda Partizan od Cekove. Pa dobro, ima tog rivalstva, ali to je sve bilo znači u nekom fair playu, sportskom fair playu, nije kao danas, možda je to nekako otišlo u nekom drugom pravcu, ali mi smo gledali kako da pobedimo, onaj ko izgubi sutra pruži ruku i tako smo se i družili i tako smo nastavili i dalje da živimo. Ste odali na prevari na Partizanu Beograd fudbal da gledate na JNA? A naravno da sam išao na sve te važnije utakmice, sad zbog svog posla ostaje manje vremena i teže,
ali i Partizan nekako u fudbalu nije više kao što je bio, ima određene probleme, nadam se da će i to da vrlo brzo prevaziđu, ali eto, Partizan i Zvezda su klubovi koji su obeležili ono vreme one stare Jugoslavije, a naravno i sada Srbije. Zvezda to se brend na Srbije. Jeste. Partizan imaše ta generacija, vi znajete isto, Trifunović, Klinčarski, Prekazi. Pa jeste, to je bila jedna dobra šampionska generacija i eto, to su nastavak od onih starih partizanovih fudbalera, Bora Milutinović, Galić i svi ovi koji su... Vasović. Tako da je to stvarno bila jedna dobra generacija i zato Partizan je valjda i nastavio dalje kao jedan uspešan klub i mislim da se polako u sportu, pogotovo u fudbalu, menjaju ti sad uslovi, menjaju se i navike i kriterijumi, više se to svodi na disciplinu, na rezultat i na kladionice, nego onda se svodilo na fair play i na utakmicu. I da ne zaboravimo 6. godine Partizan igraše u finale to na Ligata na šampionite, zagubi 2-1 od Reala. Da, od Reala, tako je. Da, zažal, ali Crvena zvezda pa stana prvak 91. i tako. Malko za politika. U političkoj vodi koga vlegova Milan Stamatović i od kada je ljubav prema politika na mlade godine, kaže? Pa to je ostalo nekako, moj deda koji je i bio i ratnik i bio graničar i nekako dok smo rasli dole i boravili u selu u Sirogojnu, slušali smo te njegove priče i o tadašnjim nekim promašajima pojedinog rukovodstva i nekako smo tako vaspitani da se borimo za pravdu, da se borimo za te nacionalne i pravoslavne interese i to je uvek bilo prisutno u našoj porodici i kasnije kada je naša opština ušla u te i ekonomske i finansijske probleme, nakon tranzicije tada su se pogasila naša sva javna preduzeća i praktično je ovde stao život. Potencijal postoji. Mi smo vidjeli da to nešto može da se promeni i prosto eto taj neki bunt prema tadašnjim istorijskim nepravdama koje su činjene i u svakom delu Srbije i tadašnje Jugoslavije i to saznanje kad nešto čitate u ovoj zvaničnoj istoriji, ali onoj skrivanoj pročitate nešto drugo ili čujete te priče koje su nam se direktno prenosile, onda se stvori neki revolt u vama i onda krenete da se borite za pravdu. Ja sam 1991. godine, kada su bile prve one začeci promjena, kada su bili prvi protesti, od nas 7 odavde sa Zlatibora je išlo na te demonstracije 9. marta 1991. godine. I eto, to su neki početci, začetci mog bavljenja politikom i tada kada smo bili u Beogradu sa namerom da nešto promenimo, da ukažemo da neka zakonska rješenja nisu dobra ili da politika aktuelne vlasti ili tada Slobodana Miloševića nije bila dobra, nego prosto ako ne možete to da promenite na izborima, probali smo i malo da na tada tim protestima na ulici ukažemo. To se završavalo na jedan veoma neprijatan način, da čak su i naši ovde drugovi pretučeni u tom periodu samo zato što su eto iskazivali svoja politička uverenja. Mi se nismo slagali sa tim i onda malo po malo kad su nastale ove demokratske promjene, mi smo se kao mladi ljudi izašli da kandidujemo i ja sam tada 1996. godine prvi put sam izašao kao kandidat tadašnje opozicije na izbore i pobedio sam i od 1996. godine pa do danas svaki put izlazim na izbore svojim imenom i prezimenom. Ne krijem se iza političkog lidera u Beogradu, ne krijem se iza političke partije, nego svaki put svojim imenom i prezimenom i do sada je narod tu moju dobru nameru prepoznavao, video, a nadam se da će i u buduće, ako budemo nastavili ovim tempom,
da glasa za onoga ko najviše učini za njega. Koji je vistinski od recepta da toliko dugo godine upravljate sa opština Čajetina, imate izvorene rezultati, velite samo rabota i samo rabota. Na koji način je postavljeno ovdje kao opština Čajetine, kako funkcionira site odeljenije? Znači, vi kako prvi čovjek barate isključivo profesionalizam i angažman od site vrebotane. Pa dobro, sami ste rekli, radi, samo radi, da ako verujete u ono što radite i ako je dobra namera, znači to je neki životni moto u mom poslu, ako je dobra namera, sve će dobro se završi. Ako vi u bilo koji posao krenete sa lošom namerom da nekoga prevarite ili da nešto zloupotrebite, neće to nikad dobro da se završi. I to je u duhu naše pravoslavne vere, tako sam vaspitan i trudim se da na taj način organizujemo posao i ovdje u lokalnoj samoupravi. Ja kada sam došao u opštinu, moram da kažem da sam od 96. rekao sam da sam odbornik, bio u opoziciji u Skupštini opštine Čajetina. Od 2000. godine sam isto tako bio odbornik, pa sam izabran na mjesto predsjednika izvršnog odbora 3 godine od 2001. do 2004. Do 2004. su bili neposredni izbori i ja sam neposredno svojim imenom i prezimenom izabran za predsjednika opštine, tako da vi morate da na sopstvenom primjeru pokažete da hoćete nešto promijeniti. Ja sam tada ušao u praznu kuću ovdje u Čajetinu, ovdje gdje mi sedimo sada bio je zalepljeni tison umjesto ovog parketa sada koji vidimo i kada smo odlepili taj tison sa betona, znači bila je upisana dole neko ko je zamenio, to upisao je 1953. godinu. Možete verovati da od 50 godina ništa nije promenjeno i krenuli smo da prvo sređujemo svoju kuću, ništa tada nije radilo, budžet opštine Čajetina je bio 200.000 evra, budžet opštine Čajetina je danas oko 50 miliona evra, čak možda i više sa nekim investicijama koje ne prolaze kroz budžet, tako da su to neki rezultati koje smo mi napravili za ovih 20 godina, ne ja sam, nego sa svojim saradnicima i nadam se da je to nešto što može svaka lokalna samouprava, ne samo ovdje kod nas u Srbiji ili bilo gdje, može i u Makedoniji. Ako vi iskoristite vaše unutrašnje rezerve, jer bivša Jugoslavija je stvarno prebogata država i prirodnim resursima i svako mesto ima svoje potencijali, jer čim se ljudi kroz vekove tamo naseljavali, oni su odabrali mesto neko koje ima neke potencijale gdje može u težim uslovima bez tehnike da se živi, a danas kad imate ovu tehniku i tehnologiju koja je napredovala, vi možete mnogo lakše živjeti. Mi smo to shvatili, opredelili se ovdje za razvijanje svoje opštine. Naša društvena preduzeća tada su stala u jednom trenutku, sva ljudi su ostali bez posla i mi smo polako razvijali ova porodična domaćinstva, pravili smo ambijent, infrastrukturu, gradili i razvijali i jačali lokalnu samoupravu. Tako da smo tada stavljali u prvi plan turizam, jer rekao sam da su naši preci se bavili pretežno stočarstvom, kasnije te proizvodne delatnosti, drvno-prerađivačka industrija, industrija mesa, poljoprivredni kombinat, tekstilna industrija, i kad je to stalo, mi smo se polako prebacili na novu organsku proizvodnju, na naše tradicionalne proizvode i pomagali smo našim domaćinima da modernizuju svoja domaćinstva, proizvodnju, da uradimo infrastrukturu i razvijali turizam. Videli smo da je budućnost i perspektiva i u turizmu, onda smo napravili te svoje strateške planove, krenuli sa izgradnjom infrastrukture i polako godinu po godinu ulagali u te prateće sadržaje i privlačili naše domaće investitore. Mi danas na Zlatiboru imamo srpske investitore koji investiraju pretežno. U zadnjih nekoliko godina počeli su da se pojavljuju i makedonski investitori i turisti, što je nama drago, i nadam se da možemo da budemo u ovom delu Evrope jedna
značajnija tačka na toj svetskoj turističkoj ili evropskoj mapi. Koliko вработени има општина Čajetina вкупно? U samoj opštini mi imamo oko 100 ljudi koji rade i to je vezano i sa komunalnom milicijom i sa kancelarijom za lokalno-ekonomski razvoj, tako da su negde oko po kriterijumima prema broju zaposlenih, prema broju stanovnika mi možemo da imamo samo 360 ljudi zaposlenih u javnom sektoru, tako da je to neki broj ljudi koji radi u javnim preduzećima. Kasnije smo osnivali i ova preduzeća koja mogu samostalno da rade kao što je Gondola, tako da se sada povećava broj. Kupili smo i mi sportsku halu na Zlatiboru koja je bila u stečaju, privatizovana, tako da imamo nameru sada kao lokalna samouprava da kupimo industriju mesa koja je privatizovana i stala sa radom te 2000. Zlatiborac? Ne, to Zlatiborac je privatna kompanija. Naša industrija mesa Čajetina je u ondašnjoj Jugoslaviji imala izvozni broj za Evropsku uniju i sada ponovo gledamo to, stavimo u funkciju i da malo oživimo tu našu osnovnu sirovinu, da što više grla krupne stoke bude na Zlatiboru, da imamo svoju sirovinu i da možemo da pravimo taj kvalitetan proizvod kao što je to nekad davno rađeno. Ako bivite sportskата sala, сега imate košarkaški klub Zlatibor koji igra u ABA 2 liga. Da, imamo košarkaški klub koji je u ABA 2 ligi i on odlično... I to obara mnogo finansijskih sredstva. Pa i zahteva puno finansijskih sredstava, znači mi te sportske klubove najviše ulažemo iz našeg opštinskog budžeta, tako da nije tih sredstava, ne bi ni bilo tih klubova, ne bi bilo ABA 2 lige, ne bi bio i ovaj sportski klub Zlatibor, bio je i pre nekoliko godina prva liga, tako da sada malo beleži lošije rezultate. Imamo isto tako dobru žensku odbojkašku ekipu i to je nešto što treba da ulažemo u sport i u mlade kadrove. Od ovие краеви го имате најголемиот тренер на сите времења, барем така билат сите показатели, Зоран Терзич. Еден голем тренер со женската репрезентација на Србија, има буквално освоено све што треба да се освои. Pa jeste, on je sa ovih krajeva, njegovi preci su tu iz Nikojevića, to je negde granica između opštine Užice i Čajetine, ali taj deo je nekad pripadao opštini Čajetina. Opština Čajetina je bila jedna od značajnijih lokalnih samouprava do 1953. godine i onda je bila nova administrativna podela, tako da su nekoliko novovaroških naših sela pripojene opštini Novoj Varoš, Užicu i tako da smo mi ostali u tom periodu uskraćeni za ta neka sela, ali sad postoje te inicijative da se ponovo vrate opštini Čajetina, tako da je opština Čajetina u zadnjih nekoliko godina nosilac razvoja čitavog ovog regiona, jer veliki broj ljudi iz okolnih opština dolazi danas da radi da li na građevini, da li u turizmu, da li u ugostiteljstvu i mi smo jedina lokalna samouprava u Srbiji koja beleži porast broja stanovnika i porast broja novorođene dece. Koliko ima ukupno žitelji Čajetina? Pa prema popisu nas nepravedno drže na nekih 15.000, a prema podacima ovde, prema mestu prebivališta, ljudi koji se prijavi, mi imamo preko 20.000 stanovnika, ali nezgodan način je i vršenja popisa, tako da te ljude koji povremeno oborave ili nisu stalno tu, teško možemo da nađemo, tako da eto, drže nas na tih nekih 15.000 stanovnika, ali mi konstantno sa turistima dnevno imamo i nekad se promeni i do 100.000, ali u periodu ovom kad bi uzeli neki prosek na Zlatiboru sigurno boravi preko 20.000 ljudi. Godišnjo, koliko pominat na Zlatibor turisti? Na cela godina? Pa mi ove godine smo taj rekord zabeležili preko 500.000 ljudi boravi, negde oko 1.200.000 noćenja, ali to opet nisu tačni podaci jer ta statistika
je veoma teška i sve ovo što se zvanično prijavi mi ubeležimo, ali ima puno ljudi koji dolaze trenutno i ne evidentiraju se, mi negde mi baratamo sa podacima prema broju potrošene vode, prema količini potrošene vode vidimo da je to negde sigurno do 3 miliona noćenja ljudi bude na Zlatiboru. Da se vratimo oko nazad na istorije na Zlatibor, ja donesam ovdje za vas dva podatka bitni. Jedniот je od 33. godina, 22. dekembri, a вториот je od 28. dekembri, isto 33. godina. Уште тоа време Златибор бил атрактивна туристичка дестинација. Pa poznato je u istoriji da Zlatibor ima ta lekovita svojstva i Zlatibor je kao vazdušna banja i svi naši poznati vladari iz tih dinastija Obrenovića, Karađorđevića i naši poznati i umetnici ili pisci su boravili na Zlatiboru i pričali o lekovitim svojstvima Zlatibora, jer ta ruža vetrova i ta nadmorska visina od nekih 1000 metara je idealna za boravak, a Zlatibor je osunčan, provetren i to je nešto što Zlatibor izdvaja u odnosu na ove ostale planine koje su i u Evropi, a naravno i da pričamo ovdje u Srbiji. Da li je to što da je prašam дека vo Zlatibor se sudruva 3 klimi, morska, mediteranska i planinska? Tako je, jeste to i naučno i dokazano. Mi smo radili pre nekoliko godina sa Rudarsko-geološkim fakultetom studiju koja to potvrđuje i govori o tim lekovitim svojstvima Zlatibora, jer na Zlatiboru, kažem, pored toga što se susreću te 3 klime, ovde se i sastav zemljišta podudara da imamo te krečnjake i serpentinite i u tim takvim kombinacijama gde se prepliću ove dve strukture nastaju i te lekovite vode. Zlatibor je izuzetno bogat i vodom za piće, ali ima u ovom samom okruženju i banja i u kombinaciji tih stena ova voda je ovdje izuzetno bogata magnezijumom i selenom. Poznato je da magnezijum i selen pozitivno utiču na duševno raspoloženje i razvoj moždanih ćelija i otuda eto ta neka krilatica da se kaže da su ovi ljudi sa ovih prostora izuzetno i bistri i pametni i to je razlog za način života, jer ovdje živite u zdravoj sredini, zdravo se hranite, jer meso kvalitetno sa ovih prostora se nekad izvozilo i bili su poznati ti marveni trgovci sa Zlatibora i poštovani u vreme Turaka. Oni su imali poseban status zato što je u vreme tog ropstva su znali Turci da moraju da obezbede hranu i za sebe i za izvoz, tako da ovo područje u tom vremenu beleži te godine, govore o bogatim trgovcima sa ovog prostora. Ne znam koliko je ljudima u istoriji malo poznato da je Miloš Obrenović ovdje bio kao sluga kod marvenog trgovca Aksa i Ječmenice, a zamislite da je Miloš dole poreklom iz Ravne Dobrinje kod Požege i da je se tada teže živelo, a da su ovdje bolje živeli trgovci stokom i tako da smo mi to prepisivali. Ima isto jedna onako stara priča i uzrečica, tadašnji ljudi su govorili zbog teškog života da je Zlatibor dobar samo za dokone ljude i jalovu stoku. Tada je turista bio nazivan dokon čovek, a mi danas imamo puno tih dokonih ljudi i to su turisti i mi smo se preorijentisali na to. A zašto kažu sad ta jalova stoka, da je jer ova trava koja je i ovo klima i voda u ovim predelima je izuzetna i ta tadašnja, to kažem, te krupne životinje koje su služile za te poljske radove i oni su otkupljivali tu mršavu stoku ili kako kažu jalovu stoku i ovdje su kad je dobra godina dobijali u tom periodu između 200 i 300 kg mesa, znači za neka 3-4 mjeseca ako je dobra godina. Tako da
je da su naši preci sve to dobro znali i mi smo samo to sad nekako iskoristili što su oni postavili pa malo modernizovali i to je dalo rezultate. Во склоп на општината ја покажувате вашата транспарентност во работа преку контакт со граѓаните или, да кажем, да парафразирам, питајте председник. Што тоа значи? Pa dobro, to moramo i pored tog neposrednog kontakta, ima ljudi koji sve više turista koji i ne poznaju nas ili ne mogu da dođu ili žive negde na strani i shvatili smo da moramo i njima da izađemo u susret i da putem to je online komunikacija. Tako je, jeste online komunikacija, da postave pitanje, a ja isto da u najkraćem mogućem roku odgovorim. Tako da sa našim ljudima, meštanima se viđam, oni uvek mogu da me sretnu tu, mi smo prisutni u svim našim seoskim mesnim zajednicama, pored Zlatibora i Čajetine, jer radimo infrastrukturu, odlazimo na razne događaje, naša sela imaju sva po te neka kulturna dešavanja. U svakom selu mi tokom godine imamo sajam pršute ili sajam rakije ili dani pastrmke ili neke sportske aktivnosti, tako da mi tim povodom i boravimo tamo i polako i te kulturne događaje organizujemo u seoskim mesnim zajednicama, tako da naši meštani imaju priliku da me vide. Evo i danas imamo ovde vašar u Čajetini, videli ste da možete da uđete u opštinu, da nije zaključana, da ljudi prolaze, pitaju, interesuje ih, tako da ih primamo. Ako ne može predsjednik opštine uvek, ali imaju tu službenici koji mogu da im daju adekvatne odgovore na bilo koje pitanje. Следната година има еден голем настан во Златибор во април месец, мислам, спортска олимпијада на млади, така нешто. Pa mi u zadnjih godina zbog povećanog broja smeštajnih kapaciteta i hotela možemo da organizujemo i kongrese, možemo da organizujemo olimpijade i svetska takmičenja. Nekada oko 5000 sportisti mlađi ljude. Tako je, jeste. Mi smo sada imali i decu iz dijaspore, to je ona treća generacija Srba koji žive svugde po svetu i uz ministarstvo za dijasporu mi smo organizovali taj događaj za njih. Ovde to je razmena i tih kulturno-umetničkih društava, a ovo se radi o deci koja su iz različitih država, tako da će biti jedan onako veličanstven skup i da opština Čajetina se upustila i to sa naša turistička organizacija, sportska hala na Zlatiboru i svi hotelijeri će imati izuzetne prihode i to je nešto što obeležava i ovo vreme i mogućnosti opštine Čajetina da ima smeštajne kapacitete i radimo na toj sportskoj infrastrukturi. Mi živimo u maloj sredini i nikako nas veliki gradovi, naša prestolnica Beograd, ne razume ljude koji žive u unutrašnjosti. Tako da je bilo veoma teško da vi u maloj sredini pokažete da možete da postignete rezultate ili da prosto ubedite naše ljude da ne moraju da odlaze u velike gradove, da je šansa i potencijal ovde. Međutim, to kako ja volim da kažem, ti naši političari iz kruga dvojke nikad nisu razumeli sredinu iz koje mi dolazimo ili imate onu neku pojavu da, pa verovatno je i kod vas slično, znači sve je to slično da mladi ljudi vide šansu negde u velikim gradovima, pogotovo političari. Ja uvek kažem, san svakog političara iz male lokalne sredine jeste da se dokopa nekog ministarstva i da se dokopa stana u Beogradu. I znači to je nešto što svi teže ka tome. I ovi iskusni, da tako kažem, namazani beogradski političari ili ti iz velikih gradova, oni znaju šta je to problem i šta je želja političara iz unutrašnjosti i oni im to lako obezbede, lako ih prebace tamo i onda u ovim malim sredinama mogu da rade šta hoće. A ja nikad nisam iskazao tu želju da živim u velikom gradu, uvek sam znao da ću da živim u ovom mestu ovdje gde sam se rodio i nemam te neke aspiracije, ideje da se preselim ili da me neko može kupiti sa nekim stanom u Beogradu ili bilo gde, jer me to stvarno
i ne interesuje. I sad ako vam neko nešto ponudi i kaže pa zemljište na Zlatiboru je promenilo znači i vrednost i sigurno i kvalitet, tako da često se dešavalo da neko kaže pa evo mi ćemo vama dati nešto, a šta vi meni možete da date, ja imam više nego svi oni zajedno, jer mi Zlatiborci imamo svoju imovinu ovde, evo moji preci imali su imovinu na Zlatiboru, imali su u Požegi, tako je to nekad bilo, država u pasivnim krajevima dodeljivala zemljište, međutim mi smo sad promenili svojim planovima od nekog poljoprivrednog neproduktivnog zemljišta, a sada se pretvorilo u građevinsko sa stostruko većom vrednošću i ti ljudi su preko noći postali bogati, zahvaljujući nama, tako da ja imam tu sve što mi treba, nema potrebe da negde idem i teško danas da neko shvati da u politici imate nekoga koga ne možete da kupite, a to je razlog zašto i naši građani glasaju i oni to prepoznaju i vide po načinu života i ponašanja, tako da je to nešto što eto, nas izdvaja u odnosu na ove ostale. Rekao sam da nikad mi nije bila želja da dobijem neku funkciju u Beogradu. Od 2004. do 2008. ja sam bio u Demokratskoj stranci Srbije i Demokratska stranka Srbije je bila na vlasti, tada sam mogu da budem šta hoću, ali nisam. Znači, hteo i kasnije isto u ovim nekim sa svojim... Vi ste lokal patriot. Naravno, eto, i mi smatram da je to nešto što je budućnost i što je pozitivno i ako tako gledamo da štitimo ovde svoj kraj, ja ću na taj način štititi i ove ljude koji ne žive ovde. Ako vodite računa o svom domaćinstvu, o svojoj porodici, o svom kraju, vi ćete imati obzira i prema nekom drugom ko možda želi da ode ili neko ko želi možda i da dođe ovde. A da li je Milan Stamatović neko vaša karijera, politička ta karijera, imao težak moment i razmislio da se povreće od politike, da kaže dosta mi je već? Pa često se to desi da kada se razočarate malo u neke ljude i onda postavite pitanje sebi da li je vredno to što radite, da li je, ali opet se vratite, puno ljudi je pošlo zajedno sa mnom u ovu borbu i nemam pravo da se povučem, nemam pravo da ih na pola puta ostavim i to je nešto što uvek vas opomene. Ako ste krenuli u neku borbu, ako ste krenuli u rat, pa nemate pravo na pola puta kada su sa vama krenuli u bilo kakav boj i da se na jednom okrenete i da se vratite pa kažete ja neću ili ne smem. Tako da je ti rezultati koje sam postigao u ovom svom poslu mene obavezuju da budem na ovom mestu dok god taj narod bude hteo, dok budu smatrali da vredim ja i da radim za njihove interese, ja ću biti tu onog trenutka na izborima kada kažu da nisam dobro radio ili da se pojavio neko ko bolje, misle da može bolje, da može više, ja ću pružiti ruku, čestitati i onda se dostojanstveno povući onako kako i dolikuje. A ne pada mi na pamet da sada bilo kome zbog nekih kritika ili bilo iznošenja bilo kakvih neistina, to se dešava ovde kod nas, ima ga puno, ali ne brine me to, znam da odgovorno radim svoj posao, znam da radim u opštem interesu i da to što možda ima nekih ljudi nezadovoljnih imaju pravo i da kritikuju, ali opet kažem nemaju pravo da vređaju. Dođat turisti od Makedonije i sve koje godine kako se vraća nazad po Makedoniji vikat Ljere Zlatibor, ama se gradi, ama se širi. Kako bi se na vas čini to? Pa dobro, Zlatibor je doživeo tu ekspanziju u zadnjih nekoliko godina, ali nije to odjednom nastalo. Mi smo shvatili da ova planina ima potencijal, koristili smo iskustva od skandinavskih zemalja, od evropskih zemalja, putovali smo po svetu, gledali kako oni razvijaju, pitali, učili od njih, tako da smo se mi opredelili i videli, sagledali te potencijale opštine Čajetina i opredelili smo se za taj koncept masovnog turizma.
jer profit je samo u masovnom turizmu. Vi ako hoćete da pričate da štitite nešto, da možda radite neku infrastrukturu samo za jedan hotel negde koji se nalazi negde u nekoj nedođi i koji će raditi možda samo 3 meseca, tu nema zarade. I mi smo zahvalni neizmerno našim partnerima iz Norveške, jer oni su sa nama zajedno radili studiju ili strategiju razvoja opštine Čajetina do 2020. godine, sad je istekla, i oni su nas tad pitali: hoćete vi taj etnoturizam ili masovni turizam? Mi smo još uvek bili mladi, pa i dobro nismo to shvatili. Pitali smo ih šta to sad znači, šta nam jedna varijanta, šta druga varijanta nudi. Ako hoćete se opredelite, mi smo svi pričali o etnoturizmu. Pitali su nas: imate novca za to? Pa ne znam, možda ćemo imati. Ako nemate novac, napustite tu varijantu odmah. A ako hoćete da imate novac, opredelite se za masovni turizam. I mi smo odabrali ovaj masovni turizam i nas nepravedno tu kritikuju. Mi kažemo da hoćemo da napravimo grad na planini. I to jeste ovaj deo, samo mala mikrolokacija. Kad nas neko kritikuje za to, to je samo 1,5% od ukupne teritorije opštine Čajetina. Ovo što vidite na Zlatiboru. I više ima pod vodenim površinama nego što ima Zlatibora pod građevinskim objektima. Naša teritorija opštine je 647 kvadratnih kilometara i kada se popenjete na vrh Tornika, vi vidite koliko tu ima prostora, koliko ima prirode, i ova mikrolokacija na Zlatiboru oko jezera, tu smo napravili i dobili smo na Oksfordu nagradu za inovacije u turizmu. I ako neko dobije takvu prestižnu nagradu, i mi se mnogo nešto i ne hvalimo sa tim, i ovde nas osporavaju, ne priznaju to kao nagradu, ali vi ako dobijete tu prestižnu nagradu za inovacije u turizmu, to je nešto što daje rezultate. I sve ovo možemo mi da pričamo šta hoćemo i da pričamo da je nešto lepo, ali da li to nešto što je lepo donosi profit? Da li smo mi nešto srušili, da li smo nešto uništili? Mi smo samo to zemljište unapredili. Ako to zemljište do pre 20 godina nije vredelo ništa, ti ljudi koji su ga imali nisu mogli ni porez da plate, jer nije bilo produktivno zemljište, nije bilo više krupne stoke da tu ubiraju profit od toga, te livade su stajali ili pašnjaci su stajali onako zaparloženi i nisu donosili nikakav profit. Danas smo mi svojim planovima, strategijama omogućili da to zemljište vredi mnogo više. Pa da li se to ceni ili je, kažemo, da li je to plus ili minus? Kako Milan Stamatović go zamislilo Zlatibor za 4, 5, 10 godina? Pa mi smo, stalno nas to pitaju kad će da stane to. Staće onog trenutka kada završimo ove sportske terene koje sada planiramo da radimo, to je negde oko 20-ak što otvorenih, što zatvorenih terena, to radimo sa Vladom Republike Srbije. Planiramo oko Ribničkog jezera, odakle se mi sada snabdevamo vodom, da radimo golf terene i te rezidencijalne vile, i to je nešto što će obeležiti čitav i krunisati ovaj naš rad. I šta to znači u brojkama? To znači 1 milion posetilaca na godišnjem nivou i znači 10 miliona noćenja. Znači to je, eto, neko može sada preračuna, ako mi zabeležimo 10 miliona posetilaca na godišnjem nivou, automatski 10 miliona noćenja, to su ekstra profit, ekstra prihod za jednu malu lokalnu samoupravu sa 15.000 stalnih stanovnika. Kako Milan Stamatović go izdržava ova silno tempo na работа? Цел ден сте ангажирани. Имате ли подршка от vaše familije ili od semejството? Pa dobro, u svakom slučaju porodica trpi to. Bez porodica podrška teško ima rezultat. Naravno, bez porodice vi nemate, ne bi mogli ni da iznesete to, ovde nema radnog vremena, mi radimo i subotu i nedelju i uveče i radnim danima, stalno ima nekih dešavanja, vi morate da ostanete i
kasno u noć, ujutru čekuju vas na poslu da dođete. Ja svako jutro dolazim na posao u 7 sati, ne idem na funkciju. Evo vidite moj radni sto i ovde stolice su iste i moja kao i naših stranaka koje dolaze ovde. Nikada nije bila fotelja, nikad nisam ni želeo to, tako da je naporno, ali kad vidite rezultate, to vas opet motiviše da nastavite još bolje i više da radite. Ja sam se opredelio za takav život i naravno kažem da moja porodica nema razumevanja za to. Sada već ja imam 2 ćerke, imam unuka, ćerke su već odrasle, ali meni je žao što nekako taj život prošao, a ne jednom kad pogledate one su već velike devojke, da niste uspeli ni da dok su bili mali da se poigrate, ali eto kažem, verovatno sad sa unucima ću da domesti to što sam izgubio ovamo. Ja se nadam дека кажавме доста интересни работи за општина Златибор. Би посакувам успешна работа и мислам дека сте на вистинскиот пат. Hvala i vama na poseti, eto, kažem i ja želim i ovim putem da pozovem i sve naše i investitore i turiste iz Makedonije da dođu na Zlatibor i da ako ne žele da investiraju, makar da dođu kao turisti, jer Zlatibor ima stvarno fantastične potencijale, ali isto i do sada su... Zaboravimo da kažemo da Zlatibor ima fantastični rezultati za tiroidna žlezda. Tako je, ima institut za štitastu žlezdu i metabolizam i to je Zlatibor, malo smo propustili da kažemo, pored tog sportsko-rekreativnog turizma ima izuzetne potencijale u zdravstvenom turizmu. I imate prekrasni tereni i dođat novu ekipi od stranstva na podgotovki, rekovte idealna nadmorska visina 1100 metri. Tako je, pa negde prosječna visina je između 900 i 1100 metara, ali ovde na Zlatiboru je oko 1000, to su idealni uslovi za bazične pripreme, za rekonvalescente, za odmor, za roditelje sa malom decom. Ja smatram svoj najveći uspeh kada prošetam sad Zlatiborom i vidim koliko ima mladih bračnih parova sa decom, sa kolicima, trudnih devojaka i Zlatibor je postala onako porodična planina i nadam se da će i u budućnosti tako biti i da gledamo da sačuvamo Zlatibor za mlade ljude, za sportiste, za rekreativce i taj sportsko-rekreativni turizam. И за крајот последното прашање, живееме во време на глобализација, на компјутери, телефони, младите генерации за жал се повеќе не се дружат. Една ваша лична порака за сите млади генерации? Pa poruka je da koriste ovakva mesta kao što je Zlatibor, jer mi imamo ovde inovacioni biznis centar koji smo oformili da za mlade ljude koji ne moraju da budu vezani za svoju kancelariju, a mogu da rade online i ovde iz prirode, tako da odrade svoj posao i budu nekih ostalih možda 8 sati, ako 8 sati provedu za kompjuterom, 8 sati može da provede i u prirodi i u zdravoj sredini i mislim da su ovakva mesta kao što je Zlatibor budućnost sveta i mi smo stvorili ambijent i mogućnosti da se odmorimo od automobila, da se odmorimo od mobilnih telefona, od računara, a evo i sami to možete zabeležiti kamerom i ljudi koji dolaze ovde da prošetaju Zlatiborom i da pune baterije u prirodi i da se oslobode malo tih, eto kažem, digitalne opreme i digitalizacije, a to možete ovde najbolje na planini na 1000 metara nadmorske visine, čist vazduh i to. Zlatibor je i fabrika crvenih krvnih zrnaca, tako da se brzo oporavite i mislim da je to razlog zašto sve više na Zlatiboru srećete ljude sa decom, sa mlade bračne parove, tako da oni vide svoju budućnost ovde. I onaj razlog koji sam ja rekao jeste da se ovde povećava broj rođene dece. To je retko gde u svetu, znači sem u ovim dole afričkim ili dole ovim zemljama gde je ogromno siromaštvo i gde nemate drugih tamo mogućnosti, ali ovde imate sve.
moderno, savremeno i naravno da će ljudi prepoznati i vratit će se prirodi i porodici. Gospodine Stamatović, za kraj neka ovaj intervju bude povod, može bi Kumanovu i Čajetine da se zbratimo kao gradove. Sa velikim zadovoljstvom možemo, evo vi budite tamo veza i inicijator i ova reportaža neka bude taj početni, inicijalni korak. Ja ovim putem i pozivam i vašeg gradonačelnika da dođu kod nas sa svojom delegacijom i da uspostavimo to bratimljenje sa velikim zadovoljstvom. Vi blagodaram i mnogo uspeh u životu. Hvala i vama na posjeti. Početovani gledači, toliko pozdrav od opština Čajetina, vi po svakom se najdobro i prijetno.